angkaci di ibadah iya naro ampai malada na surang atau pandrite maka da pigau laloy ega salawat ci di ibadah pak dari semua ibadah pak kasibiang tanya sampajangan si di ibadah dari semua ibadah dua nonroi letu dua iya ko istighfar lari lakumanin po Allah Ta'ala. Perbendaharaan pahala itu di sisi Allah. Iya ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala. Tapi iya salawat dua. Angka ko nabita, angka to ko po Allah Ta'ala. Jadi iya tu salawat iya tu ampai istimewa nasaba iya ro salawat angka catatan pahala salawat to ko nabita monro. Angka to risisena po Allah Ta'ala. Iya na romatu ipasitamba iya na to nang kaya sa syafaat. Jadi ya ko okay po Allah Ta'ala din naganda makin nabita angka kuya po. Iya na to nakada nabita ko hades sa buhari maka nareko angka tau masalawa lo Korea dua malaika iutus ci di malaya rosalawa angka ci di ko kiburu ko palatu kanga nasaba angka mi matola istoro ko nabita. Jadi ya ko masalawa ki akaci caya na to ampai po Allah Ta'ala si ba malaika na masalawa lo ko nabita nasaba dobolo miti pahalana iya na to nakada to pandrita iya ko dega aga mo pala liang salawa bawana. Apa iya na to salawa dua nonri letu pada ko to makada cica mi matabu na dobolo iya to salawa jadi makir iya na to ampai tapi guys salawa tanapa ni pasti to letu apa talu to aga pak insyaallah tepalan sutuh istighfar nasabak po Allah Ta'ala langsung itu yang kedua salawat langsung itu sebab nabita yang ketiga pasidakah. Kiri tamo masigi de panak de natamo ko masigi na pakanjaki memang yang pangolo na atina na buka memang niatin na tulisi sambungi ha ilansu ba menikata bere de na salah tau make itu cocok ni apa si sambu memang ni napa kata bere yo buku mege curita na capu taluk batang tulima HP na kata Allahu Akbar wah pade ko silalo na pamarungnya tu tapai palari. Okay. Jadi iya na ro na nakada tau pandrite sapai nasabak melo ko jetu mangolo ko po Allah Ta'ala pakanjaki batemu mangolo ri po Allah Ta'ala nasabak iya ro sampajange oki kata bere perlu ki matika nasabak iya ko oki ro tamar oki ro tama aja hana kopi patehe na patama itu salah-salah itu jadi oki kata bere jadi nak kata padete sebelum kata bere pakanjaki memen ni duan rupa mowi tako pak bicara tau pandrita dalile anta abudallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kasibiangi pommu rilalan kasibiangi iyakini makadamu ita iya na lalan na tau matandre-tandre wehe betungan na tau makanja na tepat na iya apa na tau kang iati pada kuniti po Allah Ta'ala iya matoro dalele na pasikan na tau pandrite watu nang ka sahabat makutana ka paina Allah iya Rasulullah kinrimon rupung maka dia nabita wallahu alal arsy istawa ya rupung Allah Ta'ala ukui ars monro ya na tunang katafsir kang makada ya rupung Allah Ta'ala ki ars tudang makada may malgudupang ya kuya aja na tapang wangir apa iya ro nabita watu nama meraja nenre oko alam istawa menre oko sidratil muntaha loko alam istawa makada ukiro naitay po Allah Ta'ala si runtu inabita si bopong Allah Ta'ala iya kotomelo mak bicara kesimpulan sederhana makada berarti ukiro mon rupungnya pak ukiro mon ro naitay berarti ya rupungnya ukiro ya sekna alam istawa monro makanya apa makanya menre nabita uko alam istawa ina sifat bicara langsung punge makanya itu pandita daji nakor walingi contoh makanya menre ka aku boleh na pemataru menre lako pangatae uko ka pangatae lawitay ulangi uko gi ulangi pangatae mon rulangi
Gitu keren. Ya narona kada tahu pandai teh aja muah kada menri nabi to kolam istawa ukur si pak bicara po ngalatal angkai puang ukur de pada ko makada menri ka aku pangatai o ko mana pangatai lawi tai ulangi o ko gi pangatai mon ulangi de bang kamu upabi lah jadi tapahangi jadi aja makada ukiro monro de. Nah, tapi iya ridi tahu mata pak ukui lalan na ati wat dingi pak di bola de mah ipak di bola ni nasaba angka ko takale angka to kolewe pa deni yakibua makadami wa nafahtu fihi mirru dihembuskan dena kada khalaqah ya ko watakale yakibua iya ko nuru Muhammad yakibua iya ko wa nafahtu fihi mirru deni yakibua dihembuskan pada kada mak berung angka tapi dia niaki buah iya naro na alama tu puang Allah Ta'ala yana tu ampai to matewe to makada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun poluk kui puange rewa ipemang demi to naki buah jadi engkau ko watakale tu dia niaki buah magi dia niaki buah iya naro ipake mapasi sumpul lori puang iya naro tapake mau tu dega baca-baca yang penting si konek ni tu apa ya sangi paringara tu tanya baca ya miko sikiri na baca aku maka di subhanallah baca tapi engkau tahu baca subhanallah dia ngerang makai ke subhanallah sisa guna baca tapi dia paringaran na tulin man leko-leko mina sama galuku metini serangan riba laut tulis subhanallah maka maturu subhanallah angka tahu dia na baca tapi atinna macawi ina sak disibapunge si salah iya ko baca maka dia teh sikiri iya ko penading maka dia teh tapakkor tapahan ya isi salah maka rakigan ipake makanya dua iya sikiri nasabi malaika nacata malaika iya tapakkoro masarolat bi inaya masampaja sunna isi saburakan nareko si jasijangi ko to makanya kong kato ko lirin na masigi anur sandre tutu matana amak dega gana pau sandre bami aja tak kada tahu pa kunrun na tama masigi tama matinro de tahu tapak korok kamah namo atu sisa burakan na tajama de tu lekalai nggih jadi aja na jijina tu ampe to padri teri lo makare ko mani bawang ya ko dega bacamu ya mu pake apa maka wata tahu pak ko melo manang isur mak baca na dega baca ade na kana sekolah isuri mak guru na sa deje na bataliun ustaz yang ingat rasi capan ya lupa itu nah silalona na sa podang ije na to ampe to pandite maka paringeramu bawa nung pakanjaki apa paringerang itu ide ka kana baca ya na to na kamakadami idi menipung ya itu bacaan betul kan ada tahu tawakal ya tu jadi kada tu nang kau salah kang pak kada idi mani bawang keke magampat tapake kapasan na guru takali siden rewang kali ko cara mana maka dai ko mani bawa magi modele mu maka dai to magampa musat dinge pada mati pak dompeng ni maka manyama sa dia ko macekeng aceken ni ya ko maka manyama to sa dia ko joka ni di mani bawa keke tatah yang penting taja mamigalutah ini pas sampajang yang katu Allahu akbar maka ballo tapi kali selesai matoro kato biasa ini mani bawang eke ka manyama tasa di nama kamu tu garupan na ibadah ini mani ya ko de tulet betu oko sa di sampajangi madododongi oko pisikiri na pa betu na to ampai mega mo rupan na tu ibadah na lengi na bita naisa na bita makadang kau mak kumatu maka kunru naisa na pura na ilulungal lino ni pitamana naisa na bita makadang kau mak kumatu tau rapang tau lalaba tau maka kunru duan rekami na jaman na pamitama suruga naisa na bita maka da tace de binapigaw tak dosa bu minasumbangan na makai kanilaw naisa mana na bita tu tapi yan na to ampai maka da bita palapi-lapi nga amala na umak ko pa naisa makadang kamatu umak ko makutu na pa na umak na Nabi Musa makagala masampaja yan na to na umak na Nabi ta maka iya ko deche na pigaw po ang umak ko pag nakang 10 iya ko dosa na pigaw chidi na mo chatakang yan na to ampay to 5 ka to pandita ja mo selang yung pura masampaja chicha na mo balle chicha kamo patu bonus mo sera apa itu jadi aja mo ta pamaka na naraka de minawat dia capa dosa jadi maka to pandita nang kamo patu bonus we na makadami dalele ni gini matani de china na jana salama jadi itu ampe to pandita kong kato makibuah kesalahan kada towa ko
ada yang makada tapatama rana kade tapak makade nasa kamu pa bonus na serat ye napa na peci di dosa na jamai itu jadi gere imakwa itu to pandite ampai malomo dega angka tahu makutana mau de nanai kemudahan. Jadi usahakan agama ini jangan sampai menakutkan. Ya roh, inuliya tu pacarama pa marepa rampe makada ye tu lalang etama suruga ina macila katongang iko dia tatama suruga. Nama kana ga natarongi nabita ke kami tola. Mekila lo pasidak ka jaji. Makada de gaga di gua sidak ka. Aja mo ko pasidak ka lalo sikiri emola. Nama kega. Makamu ya pak ke tonroi makada de gaga di to pagalu mustastina tu pagalu ngade na siya gado sana. Apa aga na lo mi galunge na campo minaita. Tengok guru sekolah makokoi, lalu sekolah kita pa Facebook na buka. Maka daki mega pala na pa mapa guru cocok di tapi mega todo sana. Apa aku tu lima buka ni okoro cocok ni kono makanja na ita ya pak galunge tapi namo ita pak galunge makokoi magalato di mak game. Ini juga itu kere. Jadi pakai ngamaya he. Jadi usahakan ipegai video cetak. Yana royawa yana tunah kada Muhammadiyah berpasta bikul khairat. Betungan alomba-lomba ke pigau decing. Aja lalu na kosong. Na pemurana-rana alaimu kumeku matin rokowan ni makada ki garumai ga dosaku ni deciku na ujama. Napa tatobakan namun yang itu yana tu tahu isa suruga na makanya gampang lang pak keka kami tahu. Maka kami tahu ki mate apa jana kami tahu ki mate. Na makada nabi tamasila surang yang mate ngisi batinro maka kata kami matinro. Tan namanya amang. Maka ini cala tahu Pak Ustaz. Na de puramoni law nabita. Na podangi pong Allah Ta'ala. Aja molengi sakarat umatku kumelo imate. Maka pong Allah Ta'ala din na cocok. Sinin na mate yang kamana sakarat na. Tapi susah na mate umatmu Muhammad. Mancaji palolodosa. Iya jaja na tama susah. Na pemakanan Nabi talikul lisan nasabi wasabi umati baina sitina wasabain. Ya ro umatku pong aja na malampela ada umuru na pada umat na ro Nabi Isa. Eta sisa butaungi. Madosa kami na mitala ada mucallah. Pak yana sisa butang umuruna na boto na haruara ratu na tau boto maka tuit tayo po ko 70 mintaw ay palimatan na 30 taw na paja boto pa din anu lelari nga makiro iya aja na metala da mo pato siyang poncho na umuruna tapi maka dia nabita na sa cede umuruna de na meta pasti pahala na cede itu palapi-lapi rangaya pahala no makku ajong papa do mama dulu maka da cidi na jama cidi tumolingi pegai biya nto yana tu na makai garupan na ini. Jadi aja na itu atu batu maka da mema tete ko sila la kubur maka nang kapapa guru na nabita na pura mana pita pacalang ko la kubur na maka nabita ko cha ko na pakana pacalal la kubur baca suratul mulk surah al-munjiah na pura ni pak guru ya mi ko deta baca iman rasa memang amakiro kemudian apa maka nabita ya ko cha ko icalla ya ko pura ko temi pacingi na pajong palagi tahu Pak tahu tu tahu na puji meto pala gitu itu tim sukses ya Pak asal namo pa tim sukses di meto nang kanay ikalah punggawana sukses toy patatang katawana tim sukses si beto din nang kanarogi ikalay tatak katawana pa makadate tim sukses tanya tim kalah Jadi itu jama-jama ya to na tumadari palagay tawe saparang gara-gara sapama nang ijana tawe napa nakapunggawana mapangewani tawe mariu ni pa nasen kana padukung tapi dito gaga kumanya de gaga itu bahaya lah ada itu iya nah jadi lalan naro okulala kubur makanya rupa cala kubur kemudian aga piti tahu pakutannya kalau pakutanana mungkar nakir napura ni napoda nabita maka dami tu izaja malakan ya ko pole dua malaika akan aku tanah marok bukan ni kepuammu napura no tipu dange ya kong katau melo tama ujian pak ne poda soal na magampan na jama ilalang agapi maka dami ki pasagene ki burue nangka na pau nabita angaji ko nama sagene ki burum asidak ko nama loki burum sikiri supaya kuburanmu bercahaya nang kamana moti nama kamoti ga sikiri tena to ampe ko to puro ma berasalang ibace subhanallah 30 talu alhamdulillah 30 talu Allahu akbar 30 talu ina de gagaon ropa de ga sikiri na tatumpu indok kajebe suri masikiri to meta masikiri suri masikiri ina sikiri mana maka daga ni baca na de ni apal aya banar bismillah alhamdulillah ko de nagata apal aliang sikiri umum na pa kung kita masigi Allahumma ftahli abwaab rahmatika nasa dewa pala ustaz den kanya sikola ya kung kita makarabani bismillah
Meki matinro bismillah, moto ki alhamdulillah, meki manre bismillah, moto ki pura ki manre alhamdulillah. Ya benar roh. Nah, yang ko ya mau patu deta pala ina 5 tahun kunrut tu. Pamase manitajang. Emang kami tu. Gampangan na. Jadi yan tu nakada tahu pandai yang penting dia na lobang. Nang kamana muji tu patama ikorangnya sebelum matinro ko. Patama king korang alim na degaga tahu pa okay lalan na lino yale ka istimewa makada wat di mapatama korak dia nagan nasi di mana. Kulo Allah baca kata lu. Kun rupa ko di na den le baca jero. Aja tercapai makada pada ga ustaz naga jero na ya ibaca ko ramalang itu tas ipal tamak korang siba kulo Allah katalu na nabitta makada apa hadiah ya lengi hadiah ya komelo ki pasire ke jumlah na deha tapi nasaba hadiah ya lengi apa nisa nabitta makadang kamatu umak ko tau repah iya kosugu siya jama-jamana de nanule monroy mangaji ya nariyale kulo Allah katalu. Ya itu sampai Sayyidina Ali waktu na makada Nabi ta pa na cinay manang sarubang makada Nabi ta niga macinay sarubak ko makada ya Rasulullah makada Nabi ta ko makiti sayang barakan nigi mulle patamma ikorangnya na baca 30 geso sebelum subuh iya male sarubak ko wah mengaji manang mengaji Abu Bakar sigan rusuh mengaji Umar mengaji Utsman mengaji we Sayyidina Ali mengaji to tapi harus Sayyidina Ali mengaji cinampak lada. Dia pernah pura si digesok tay mengaji matindro ni alin. Oh ni matindro. Iya Abu Bakar mengaji sana pura masa paya subuh tay taneka kutai Nabi taniga tamak dia gahaga. Dia tamak Quran. Maka dia Abu Bakar ya 2 lampa api ya Rasulullah. Maka dia Umar ya silampa api si tengah. Maka dia Utsman silampa mania. Maka dia sahabat tanai magali Nabi tamaga Sayyidina Ali nak dia sahabat aja bana tanai de panagan nasi digesi baca na tinro itu aja dia baca temat tu dia lagi si gadru si dia tu batinro tu masih dia datang apa lagi alena na de silalona tu mangaji na batinro maka dia Nabi tadi tanai moi dia tanai mariga pak mangaji matu itu mikir dia nangaji sisa na yoli Sayyidina Ali ni tanai magali nasa ya ka 10 tambah ya Rasulullah tasil sama nasa makalasi manang kada patambah kora ka 10 rasa maka Nabi tapi ko memang nasa biasa wang kalinga rilalap bocok ko ya Rasulullah dalam kalambu engkau memberitahukan kepada istri bahwa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 1 kali itu sama dengan sepertiga Al-Quran ia ku baca akatalu berarti pada ku patamma ikorangnya akacicang na akatallu pulo baca napaka lo matindro maka day Nabi tay ko male sa rubangnya jadi deh aja na tamasara nang kamo ya di tahu kutu kulo Allah na tagan rusuh dia jadi tu kan makiro jadi dia itu agama maringan pak maringan dia betul kan idi to me tu susah wi idi to maka ringan ke kana metola maka na pasidak ko ni pasidak kay lalo mamagi-magi na tu pasalama ki nama kamu galala tama suruga napani ang kaci tatean na to ni ang kaci di ibadah iya na ro ampay malada na surang atau pandite maka da pigaw laloy ega salawat ci di ibadah pak dari semua ibadah pak kasiwang tanya sampajangan isi di ibadah dari semua ibadah 2 nonroy letu 2 iya ko istighfar lari lakumanin po Allah Ta'ala perbendaharaan pahala itu di sisi Allah iya ko tapakkoro loki po Allah Ta'ala tapi iya salawat 2 angkat ko nabita angkat ko po Allah Ta'ala. Jadi ia tu salawae, ia tu ampai istimewa nasaba ia ro salawae angka catatan pahala solawat o kuna bitamonro. Angka tori sisena po Allah Ta'ala. Iya na romatu ipasitamba, iya na tu nang kaya sa syafaat. Jadi ia ko okay po Allah Ta'ala din naganda makin nabitay angka kuya po. Yan na ito nakada nabi ko hadis sa buhari maka nareko ang kataw masalawa lo Korea 2 malaika iutus ci di malaya rosalawa ang kaci di ko kiburu ko palatu ka nga nasaba ang kami matolay storo ko nabita
Jadi aku masalawa ki akacica yana tu ampai puang Allah Ta'ala si malaikat na masalawa lo ko nabita na sabak do bolok miti pahalana. Yana tu nak kada to pandrita. Iya ko dega agamu apala liang salawa bawana. Apa yana tu salawa e dua non riletu. Pada ko to makada cica mi matabu na do bolok. Iya tu salawa. Jadi makir. Yana tu ampai tapi guys salawa. Tanapa ni pasti tu letu. Apa talu tu aga-aga Pak. Insyaallah tepalansut tu istighfar na sebab pong Allah Ta'ala langsung itu. Yang kedua solawat langsung itu sebab Nabi tak. Yang ketiga pas sedekah. Ini tu ampai komiki ya setau kanja Pak Abas Sabawan ya sengi tahu kanja namun dia tak sampaja aku mabas tak pemakan tahu kanja iya tahu tu iba amalan iya nang tahu Pak mancai tahu kalasi 20 tahun pemak bagai-bagai 5 pening itu 5 sidak kata pemakan tahu kanja payanu padahal 30 itu logimpe itu maka dia tu cale empai tu liter pilih tu magala mak bere komelo ipa mato dok teh apa de meto ina tak de mati ya tu i maka de yung melo ya sa tau kanja abas sabawan no tapa tau kanja ko je na namo 10 ko taw lo pero na tap pamadece kwakal bas sa payano padahal na pay nga sumabagin kay te minggu-minggu bawagin na tap panalo pay itu jadi makotiha ina yan na tu lampay taw mabasay pa makanjala da tahu mabas sa puji bitaw seke puji toy tapi si balikan na to seke majala da Pak namo taw seke cacatoy sa seke payano padahal namo alena makwa tapi itu kok kibat tasawuf Pak dega ka seke saya baca itu di beberapa kitab memang saya kemarin sempat bertanya magiro ko tasawuf ina dega bab kikir jadi itu kupat tasawuf dia itu nang kena tem seke de masa memang tidak ada bab yang ada di tasawuf itu bab tamak. Jadi kung kataw makada seke payano tanya yan maseke ko magala milaw. Pak dia tu nama seke te ko di magala mapaleng. Aja nagare tilaw ya gagana tanah dia nama seke. Ento jadi dia itu ga bab seke Pak bab mangomi. itu gitu. Jadi kung kataw ini tu nama kay kataw nasa kasyati melo ya tanya taw melo ya ko malasati. Disibalikan na itu taparesannya itu napakada ibda binafsi katong kasya tu nasa lo ko warungi nasa sipulumana manreti na postisyo ko Facebook maka alhamdulillah hari ini kita makan bebek poh kasya tu nasa melo yacha tanya tahu melo yacha ngin ko malasati Pak melo bato ko manre na din yon liko itu akhir kay nasa yanu lo makanasa na postisya tu nasa macan ni ko yolo na baitulay nasa matawa pa melo share yacha tanya tahu melo yacha ngin ko masud sa papina di mo pak degaduimu itu jadi tanya aja tahu iko malasa ini maka nama kaseke ya anu tanya anu maseke ko magala mapeleng aja negara bilau tanda dia maseke tahu itu yang agama kita makanya begitu Pak aja na tahu tulisalahkan na ini malasa akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.